because it breaks all natural limits and what you would expect. With his final breath, he doesn't shout back, he turns to his Father and asks for our forgiveness. Jesús havia dit als seus deixebles: estimeu els vostres enemics, perdoneu i sereu perdonats. For me, this message of Jesus on the cross, he gives us his mercy and his forgiveness, the way to heal the relationships that are broken. There's no relationship in our life that Christ can't heal. And all we have to do is bring it to him on the cross, and he can give us that perfect healing and forgiveness for even our friends and our family and even our enemies. One of the biggest freedoms I experienced and the greatest peace that I experienced was when I was able to make an act of forgiveness to someone who, in an area I was deeply hurt. Una de las grandes heridas que tuve fue la ausencia de mi padre. Él fue bastante lejano a mi familia y por eso en mí creció un rencor, un casi desprecio por él. Y gracias al perdón que recibí a través del Señor, a través de la cruz, fui capaz de realmente perdonarlo a él también. Y ahora sí puedo verle a los ojos y decirle que lo quiero mucho, independientemente de que aún él no esté en nuestra familia, pero ya las cosas han cambiado, el sentimiento ha cambiado gracias a la cruz del Señor. Nosaltres els homes i per la nostra salvació, ell fou crucificat, mort i sepultat. I realized that everything in my past and all the things I had done wrong were washed clean and cleansed by Christ's sacrifice on the cross. 耶稣的十字架对我来说是一个希望的标记，是一个爱的标记。因为经过了十字架，我可以得到我罪的释放。Pourquoi il était nécessaire que le Christ meure sur la croix pour nous sauver? C'est une question qui est un peu étonnante. La croix nous fait prendre conscience des conséquences de notre péché, des actions mauvaises que l'on prend. Et on voit l'impact qu'elles ont puisqu'elles tuent l'innocent. Donc c'est la première chose. Pour être sauvé, il faut avoir conscience du mal que l'on peut faire. Però ell era malferit per les nostres faltes, triturat per les nostres culpes. C'est vraiment un signe visible de son amour pour chacun d'entre nous. Després de morir, li van obrir el costat. Para mí, a través de la cruz realmente descubrí de que el amor es lo más esencial en mi vida. Realmente poner en mi corazón todo ese amor que Jesús desbordó en la cruz, hacerlo mío y entregarlo también a mi prójimo, al que está próximo a mí. Abans de viure la seva passió, Jesús va dir: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. I też patrząc na krzyż budzi się we mnie współczucie. I dla mnie krzyż jest taką szkołą właśnie współczucia dla bliźnich, którzy potrzebują tego współczucia. Hem conegut l'amor pel fet que Jesucrist ha donat la seva vida per nosaltres. Per això, també nosaltres hem de donar la vida pels germans. Ten cytat jest dla mnie bardzo ważny, bo on pokazuje, co jest sensem mojego życia. Że sensem mojego życia jest właśnie oddać życie za innych. I al tercer dia, ressuscitar. Pour moi, la croix, c'est toujours le symbole à la fois de la souffrance et de la joie. Et la mort de Clément, ça a été la croix, c'est-à-dire exactement la souffrance et la joie. La joie parce que j'ai su dès le début, à l'instant même où on nous a annoncé sa mort à l'hôpital, j'ai su qu'il était au ciel et que c'était vraiment la volonté de Dieu et qu'il allait voir le Père dans les yeux. Et en même temps la souffrance qu'il n'est plus là au quotidien et qu'il me manque.
J'ai souffert la disparition d'un ami très proche. C'était comme un frère pour moi. C'était vraiment très dur. J'ai du mal à accepter, à comprendre. Mais avec la foi et l'espérance, en me remettant à Dieu, en priant, en regardant la croix face à face, j'ai compris que la mort, ce n'était pas la fin. C'est pas la fin. Justement, c'est le début de la vie éternelle. Després de la seva resurrecció, Jesús va manar als seus apòstols que anunciessin l'Evangeli per tota la terra. Ma voi, cari giovani, non abbiate paura di proclamare in ogni circostanza il Vangelo di croce. Non abbiate paura di andare controcorrente. Ricevi la croce segno della carità di Cristo e della missione per la quale la Chiesa ti ha scelto. If Jesus didn't die for us, we wouldn't have this beautiful faith, this beautiful church. Quando tocchiamo la croce, anzi, quando la portiamo, tocchiamo il mistero di Dio, il mistero di Gesù Cristo, il mistero che Dio ha tanto amato il mondo, noi, da dare il Figlio unigenito per noi. Tocchiamo il mistero meraviglioso dell'amore di Dio, l'unica verità realmente redentrice. Ma tocchiamo anche la legge fondamentale, la norma costitutiva della nostra vita, cioè il fatto che senza il sì alla croce, senza il camminare in comunione con Cristo giorno per giorno, la vita non può riuscire. Si vols reeixir a la teva vida, vine tu també a dir sí a la creu. Vine a acollir l'amor de Crist i a descobrir la joia de ser estimat. Vine a portar els teus sofriments i a rebre la pau en el cor. Vine a confiar els teus pecats i a rebre una nova llibertat. Vine a dir sí a l'amor infinit, per ser capaç d'estimar els altres, de servir aquells que pateixen i de perdonar aquells que t'han fet mal. Vine a dir el teu sí a Crist ressuscitat. Vine a portar-li les persones estimades que has perdut. Vine a portar-li els teus fracassos per rebre la seva esperança. Vine a dir el teu sí a Jesús per anunciar el seu amor al món, juntament amb la seva església. Vine a experimentar la força de la creu.